igicamunsi n'umugoroba mwiza abakurikira Isonga TV ku ngingo zijyanye n'umutekano, politiki na diplomasi kubera mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ibitangazwa hirya no hino mu isi. Ikaze kuba twumvira i Kigali mu Rwanda, ikaze kuba twumvira i Gitega mu Burundi, Kinshasa muri Repubulika ya Kongo, Nairobi muri Kenya, Kampala muri Uganda, Dar es Salaam, Dodoma ndetse n'ibindi bice bitandukanye bya Tanzania. Ikaze kuba twumvira mu mijyi itandukanye, imijyi mikuru ndetse n'ibyaro cyangwa se imijyi yunganira imijyi mikuru y'ibihugu muherereyemo mwese aho muri. Ikaze ku ngingo zikomeza amakuru ajyanye na politike mpuzamahanga. Turaza gukomoza ku rwanda rwa politike mpuzamahanga by'umwihariko, aho turi gukurikirana intambwe ku yindi bikomeje kubera mu mujyi wa Antalya, ahari inama idasanzwe ihurije hamwe abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bigize OTAN ndetse n'Istanbul muri Turuki. Hateganyijwe ko Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yamaze guhishura ko ari bugane na delegation y'Abarusiya, ndetse anamaze kugera Ankara mu mwanya muto. Byari saa 7 z'i Kigali mu Rwanda nibwo Volodymyr Zelensky yahuye akanaganira na Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turuki. Turaza kuvuga byinshi kuri izi ngingo z'amakuru. Birumvikana kandi turaza kugaruka gato dukomoze ku Burusiya ndetse n'amagambo Perezida Trump yatangarije muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Yemeje ko n'ubundi Putin atari kujya muri Turuki, abizi neza ko Trump atari buze kuboneka. Trump asa nkaho yaciye isi yose intege, avuga ko ntacyo yiteze mu biganiro biri kubera Istanbul muri Turuki, ndetse anatangaza ko hakeneye kubanza kubaho guhura kwe ndetse na Perezida Putin w'Uburusiya kugira ngo baganire ku ngingo zitandukanye zijyanye n'ibiri kuba mu Burayi ndetse n'ibyerekezo bitandukanye. Turaza kuvuga kandi ku buhuza bushya bwa gisirikare Ubufaransa ndetse n'Ubudagi. Ibihugu byombi byamaze kwihuza ngo bireme igitwaro kihambaye ugifite ubushobozi bwo kugenda range ya kilometero 2,000. Kana niri muzitwa long range ballistic missile. Ni abahanga b'Abafaransa ndetse n'Abadagi, cyane ko Frederic Merz, chancelier mushya w'Ubudage, we yamaze kwemeza ko ari mu mishinga yo kugira igihugu cye super power mu bijyanye n'igisirikare ku mugabane w'Uburayi, ndetse ngo na numwe uteze kubihindura. Iki kandi tugiye kurebera hamwe ku ngingo zemeza ibyo Zelensky na Erdogan baganiriyeho. Hari byinshi mwifuza kumenya kuri iyi ngingo, nimuze kujya kure tubanze tubive imuzi n'umuzingo nabyo tuze kuba tubiganiraho. Ndakubwira kandi ko Zelensky yitwaje zimwe mu nkingi za mwamba mu mutekano w'igihugu cye, yitwaje ministre w'ingabo ndetse n'abandi bayobozi batandukanye bafite aho bahura n'ibikorwa bya gisirikare ndetse n'ibikorwa by'ubutasi. Ibi byo bisobanuye iki? Uraza kumenya ko mu bitabiriye biriya biganiro by'Istanbul harimo ministre w'ingabo Rustem Umerov, harimo kandi umuyobozi w'urwego rw'ubutasi rwa Ukraine uruzwi nka Security Service of Ukraine SBU, ni Chief Vasily Maryuk, harimo kandi na General Staff Chief bita Andriy Kitanov. Aba bose rero bakaba bagiye na Perezida Volodymyr Zelensky. Wongeyeho Sibinya witabiriye inama mu mujyi wa Antalya. Ni inama ubundi baminisitiri b'ububanyi n'amahanga bagomba kuba bari hariya, bagomba kuba ari ab'ibihugu bya OTAN, ariko nk'uko bigaragara kuri kalendari, uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Sibinya sinzi icyo yagiye gukora mu nama ubundi yagombaga kuba ihuza baminisitiri b'ububanyi n'amahanga ba OTAN. Naho turi buze gucayo turebe se hari amakuru mashya yaba yaturutseyo cyangwa se hari ibyemejwe, hari ibishya byaba byemerejweyo. Ubwo ikiboneka cyose turaza kuba tugisangira hano kuri platform yanyu kandi platform yacu birumvikana. Ni mu gihe kandi aka kanya mbonye amakuru agaragaza ko ibiganiro hagati y'Uburusiya na Ukraine byatangiye, ariko ndaza gukomoza gato ku byerekeye cyangwa se ku bijyanye nuko impande zombi n'ubundi zitari guhuza. Mu kanya gatambutse mu masaha birashize, Sergei Lavrov, ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya, nubwo atagiye Istanbul, yanditse ku rukuta rwe rwa X. Abamukurikira mwamaze kubona ubutumwa yatambukije. Yavuze ko ibijyanye delegation y'Abarusiya hatarimo kuganira kuri ceasefire, nago bagiye kuganira iby'agahenge k'iminsi 30. Nyamara nubona cyangwa se nukurikira ibyo Zelensky atangaje mu kanya gato, yavuze ko bo ikibajyanye harimo no kuganira ku byerekeye ceasefire. Byumvikane ko impande zombi zitangiye ibiganiro, ariko navuga ko zitari kumvikana cyangwa se intego nyamukuru batazihurijeho. So nitugaruka mu karere k'ibiyaga bigari rero, turaza gukomoza ku masezerano adasanzwe. Ni ikigo cyitwa Trinity
Metals ni ikigo navuga kiri mu biyoboye mu Rwanda ariko kandi no muri Afurika muri rusange mu kugemura cyangwa se mu gucukura, gutunga ndetse no gushyira ku masoko ibizwi nka silicious, tin, tantalum ndetse na tungsten. Ni ubukungu cyangwa se ni amabuye y'agaciro kuri ubu navuga ko afite isoko rikomeye. Iki kigo rero cyitwa Trinity Metals kikaba cyaragiranye amasezerano birumvikana mu ntangiriro z'iki cyumweru n'ikindi kigo gikomeye cyane cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Nathan Truter. Uraza kumenya byinshi kuri amasezerano nitugaruka mu karere k'ibiyaga bigari. Tunarebe muri rusange si wundi by'aya masezerano hari icyo avuze ku mubano w'u Rwanda ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbibutsa ko Trump ari ugifite inshingano cyangwa se ari we uri mu mujishi mu kuba yahuriza hamwe u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bitanakuraho ko n'ibigano by'Doha muri Qatar bikomeje hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa n'abarwanyi ba M23 bavuga ko baharanira ukwishyura ukizana cyangwa se bavuga ko baharanira uburenganzira bw'igice kinini cy'abakongomani babujijwe amahoro n'amahwemo n'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi. Mu karere iwacu nuko bihora bimeze. Reka rero tubanze tuganire kuri politike mpuzamahanga. Ubu twicaye Istanbul, Isonga TV nihi kugejeje Istanbul. Delegation zatangiye ibiganiro n'amakuru rwose nyabonye mbonye notification, ubwo bivuze ko ibiganiro bitangiye isaa 9. Abari buze kumva kino kiganiro isaa 9 z'iki gicamunsi cy'uyu munsi wa tariki 15 nibwo Istanbul ibiganiro bitangiye. So ntabwo nahita mvuga ngo hari kuganirwaho ibi, gusa nuko bimfominga cyangwa se kubamenyesha ko ubwo twa turi mu kiganiro isaa 9 aribwo ibiganiro byatangiye. So reka nge nivugire gato ku byamaze kuba, ariko na hano ni nkomeza kubona ama updates. Nababwiye ko kamera na micro muri rusange ibyuma cyangwa se ibikoresho bya Isonga TV nabyerekeje Istanbul kugira ngo amakuru buri ngingo isohotsa ku kanya nge mpita nyibona, kuko birumvikana ni bimwe mu by'isi itegereje amatsiko no kumenya ese bihagaze bite cyangwa se bimeze bite. Reka rero nge mbanze mbabwire muri rusange ibijyanye na Zelensky wahuye na Erdogan. Bahuye Ankara mu kanya gato. Icyo naramenya rero niba bino biganiro bihurije delegation y'Uburusiya na Ukraine, niba Zelensky arimo mu kanya gato ndabimenya ndajya kuva mu kiganiro namaze kubimenya niba Zelensky ari muri biriya biganiro cyangwa se niba nawe ari muri delegation. Gusa mu kanya gato yarari Ankara, sinibaza ko yabageze Istanbul, bivuze ko ibiganiro bitangiye Zelensky nawe urimo, nicyo bisobanuye. So kugana rero cyangwa se guhura kwe na perezida w'igihugu cya Turkiya Recep Tayyip Erdogan harimo kureba uko kino gihugu cya Turkiya gishobora kuba mu by'ukuri cyafata umwanya w'imbere ku byerekeye guhuza cyangwa se kuba Erdogan yaba umuntu w'ingenzi cyane ku bijyanye no guhuriza hamwe bano bagabo bombi. Ubona ko mu by'ukuri batari guhuriza, bafite ibitekerezo sofa bitahuye. So urebye ibyo Zelensky yifuza n'ibyo Putin akeneye na hano na hamwe bihurira. So n'izi delegation nababwiye zatangiye ibiganiro, n'ubundi zitangiye ibiganiro zidafite guhuza, ntago ziri guhuriza ku mwanzuro umwe, ntago bahuri guhuriza ku bintu bimwe. So Erdogan nk'umugabo wagiye ugaragaza ko yifuza guhuza impande zombi, ni umuntu navuga ko isi ikeneye cyangwa se Zelensky akeneye muri iyi minsi. Nubwo Putin atagiyeyo, ariko nibura bigaragaje ubushake bwa Zelensky, nubwo ku ruhande rw'Uburusiya batatangaje impamvu muzi yatumye Putin atajya muri Istanbul, atajya Istanbul. Nahoze mbona Trump abyigamba ati n'ubundi iyo nza kuba ndiyo cyangwa se yo ngaragaza ko mari nawe yari kuza, ariko uyu muramuzi ko ari akunda gushyushya imbuga nkoranyambaga, no kugaragaza ko ibyaba byose ahari bimushamikiyeho. Niko Trump yigaragaje, ni nako abashaka ko isi imubona. Nyivuga kuri Erdogan, uyu mugabo navuga ko yagiye maintaininga icyo nakita friendship cyangwa se creating icyo nakita friend zone n'impande zombi. Erdogan wabaye inshuti cyangwa se muri OTAN, ariko mwibuke saga yuko n'ubundi yifuza ko igihugu cye kijya muri BRICS. Bloc navuga ko aho imwe iciye indi ishobora kunyuzaho umuriro. So nubwo ari blocks zihabanye mu bijyanye n'intego nyamukuru, kuko nka OTAN ni bloc militaire, mu gihe BRICS ari bloc economic. Ni ukuvuga ngo ibihugu biri muri BRICS
intego nyamukuru ni ukubakana no kuzahorana mu bukungu. Mu gihe ibihugu bihuriye muri OTAN, intego nyamukuru ari ugufatanya kubaka ubushobozi bwa gisirikare ndetse no gutabarana. Ni ahantu na hamwe byanditswe ko igihugu kiri muri BRICS gitewe ikindi kigenzi cyacyo cyagitabara. Mu gihe hatari bilateral agreements ziri gusinywa cyane mu bwinshi kuri no minsi, muri no minsi turimo ziri gusinywa cyane yuko ibihugu mu gihe kimwe gitewe ikindi cyagitabara, naho muri BRICS ni ahantu na hamwe bigaragara ko ibihugu byose bimaze kwigeramo, ngira ngo biri gukabakaba kuba 12, icyenda hagati y'9 na 12, ni ahantu na hamwe bigaragara neza ko kimwe gitewe ikindi cyatagitabara. So nubwo rero byagaragaraga ko intego atari imwe, ariko Erdogan ni umuntu wagaragaje ko ashobora kuba yabarizwa ku mpande zombi. Baravuga bati ibi bisa nk'aho ari ugukeza abami babiri, ndetse simbona ko Erdogan bishobora kumuhira. Ni ibintu abantu bavugaga bati ntago Erdogan mu by'ukuri ari ibintu byamuhira. So kuri ubu rero icyo wamenya cyangwa se icyo ukwiye kuba umenya kuri ubu ni uko Zelensky yamwisunze kugira ngo n'ubundi yongere afate inkoni abajya imbere bano bategetsi bombi, ndavuga Putin ndetse na Zelensky, yongere ase nk'ubayobora, kuko niwe mutegetsi navuga ko ufite ibitekerezo nk'ibi, ugaragaza ko hari n'icyo ashobora gukora. Kuko ku rundi ruhande Perezida Macron w'Ubufaransa, nkurikije nge position arimo, nkurikije uko Macron ameze kuri ubu, ntago ari umuntu mu by'ukuri uri open. Ntago Macron ari umuntu uri open ku kigero navuga ko cyo guhuriza hamwe bano bahanganye, ndavuga Uburusiya na Ukraine, kuko ni umuntu wagiye ugaragaza weakness zikomeye cyane. Ntago ari umuntu wagiye werekana ko ari afite will yo kuba mu by'ukuri yashikama ku mwanzuro we. Byageze aho asa nk'unanirwa, ibintu abishyira ku ruhande. Trump agiye ku butegetsi baravuga bati reka tubimushyikirize turebe ko azabikemura, ariko mbere yabo Erdogan ni umuntu wari uhari kugira ngo abikemure. So guhura rero hari message nini byatambukije, cyangwa se hari message nini kugana kwa abategetsi bombi, cyane ko sina kenshi baganira, ndetse no kuba Zelensky we yageze muri Turkey nabyo hari ubundi butumwa byagaragaje. So reka tuhave nsubire gato Istanbul, turi mu kiganiro ko tunareba mu by'ukuri amakuru ari kugenda sohoka. Hano ngira ngo hari andi makuru aje, ndi kureba kuri delegation y'Abanyamerika, ndebe esi delegation y'Abanyamerika ho bihagaze bite. Mu cyumba bicayemo barahari, igihari nuko nago bara updatinga kuri ingingo, ndabona ntacyo baravugaho, ko niba haba harimo delegation z'Abanyamerika, ariko abahari tuzi ni Steve Witkoff ndetse na Kellogg, mu gihe Marco Rubio we yitabiriye inama mu mujyi wa Antalya. Ni inama igomba kuba mu by'ukuri ihuza abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bya OTAN. Nago we ari Istanbul, Marco Rubio. Nkomoze gato kuri Trump mu kanya gashize, nawe ubwo yafataga ifunguro n'abaherwe cyangwa se abacuruzi bo muri Emirate z'Abarabu, yatangaje ko atatunguwe no kuba Putin atagiye Istanbul. Avuga ko impamvu nyamukuru ari uko nyine Putin yarazi ko Trump atari buze kuba ahari, ndetse yavuze ko nta n'uburakari afitiye Uburusiya kuba butitabiriye biriya biganiro, kuko azi neza icyabiteye. So amagambo ya Trump ni magambo mufata gute muri rusange? Mwe ni magambo mubona mute? Kuko aya magambo ye ahanini aje mu gihe n'ubundi bamwe mu basesenguzi bari kuvuga ko Putin n'ubundi gahunda we afite ari ugukomeza gufata ibice byinshi muri Ukraine, kuko aza amaherezo warafata ibice byose uko abishoboye, kuko n'ubundi aza amaherezo. Ndetse ngo ari n'umushinga w'uko agomba gukomeza na Kiev y'icyara akaba yigarurira. Abarusiya barimo barahuza ingabo, bakeneye bazakora icyitwa mass offensive. Ngira ngo amakuru aravuga ko guhera mu kwezi kwa gatandatu ndetse no mu mpeshyi hazatangira ibitero bikomeye bizaba bigamije, birumvikana, kujya gufata ibice bya Ukraine. So ese mwe niki mubona, cyangwa se niki muri rusange mukuru mu magambo y'uyu mutegetsi ngo ni Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Tugarutse gato rero mubo Zelensky yitwaje hariya, birumvikana turi gukomeza ku mpande zombi. Nababwiye ko ahari Andrei Sybiha, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, arahari Hitanov,
arahari Mariuk akuriye urwego rw'ubutasi ndetse na Imirov ministre w'ingabo barahari bica hari Istanbul. Ngira ngo delegation y'Abarusiya nayo twari twayikomojeho kare, aho Vladimir Mendiaski wigeze kuba ministre w'umuco mu Burusiya ariwe uyoboye abandi, ariko Uburusiya bwohereje team B kuko aba bose mvuze ba Ukraine murabona ko bose nabagiye bayoboye za ministeri cyangwa se ibigo by'ubutasi, abagiye babiyoboye mu gihe Uburusiya nka ministeri y'ingabo bohereje umwungiriza, bohereje uwungirije Bersov. Ntago Bersov yagiye, nyamara murabona ko Zelensky cyangwa se Ukraine yo yamaze Rustem Umerov ahari. So Uburusiya bwohereje team B mu gihe Ukraine yohereje team A. Nabyo nyine bafite igisobanuro ku ruhando rwa politike mpuzamahanga, nabyo hari icyo babivuze. So abangaba rero tubaveho muri rusange, mu gihe narava kuri ingingo mvuge ku by'ubufatanye bw'Ubufaransa ndetse n'Ubudage. Ndabona na indi updates irajya hanze ku byerekeye bino biganiro. So ubwo turaza kubivuga mu kindi kiganiro cyacu kuko uyu munsi ho ni ibiganiro gusa turi buze kuba habivuga kuri kino gikorwa. So reka twigarukire gato ku bijyanye n'Ubufaransa, ndetse birumvikana Ubufaransa n'igihugu cyitwa ngo iki, reka ndebe Ubudage. Frederick Merz uyu chancellor w'Ubudage nago mu by'ukuri ndakora research ku rwego numva natangaza amakuru kuri we, ariko n'umugabo mbona winjiye mu bitekerezo sofa nahantu atandukanye cyane na mugenzi we Olaf Scholz asimbuye, ariko basa nk'ahamurenze. Rimwe na kabiri yombi tuyifata nk'imibare mito, ariko nanone ugereranyije kabiri ikaba nini kurusha rimwe, nuko ngira ngo twabigira niyo mvugo twakoresha. Nubwo twavuga ko yose ari imibare mito, ariko nibura kabiri ifite ukuntu isumba rimwe. So n'uyu mugabo rero Frederick Merz ku bijyanye no kubaka igisirikare cy'Ubudage, ku bijyanye no gushyira imbaraga navuga ze zose mu gushyira hamwe cyangwa se mu kunga Abadage, kongera kugira igihugu cy'Ubudage, igihugu cy'igihangange mu Burayi, urabona ko abishishikariye. Niba ariko nabivuga, urabona ko ari ibintu ari guha imbaraga cyane. So rero byemejwe ko hari intwaro bari gukora deja, ngira ngo n'umushinga waratangiye. Ubudage ndetse n'Ubufaransa bamaze guhuza amatimu, bagiye gukora missile igenda kilometero kare, range ntabwo ari kilometero kare zibarwa mu bijyanye na area. Hano ni turi kuvuga range. Munyihanganire nakomeje kuvuga Ubufaransa kandi ubwami bw'Abongereza, munyihanganire ubwo aho navuze Ubufaransa muhasimbuza ubwami bw'Abongereza, ariko ibindi byo niko biri, ubwo ni igihugu nari nibeshyeho gato. So n'ubwami bw'Abongereza niho bigaragara ko bagiye gukora ino missile ballistic igenda mile 1200. So nkuko bigaragara rero umushinga wararangiye ndetse bivugwa ko ari hano, inyandiko iragaragaza ko babiteguye guhera mu mwaka ushize, ko bagomba gukora indi ntwaro nshya mu Burayi. Ibihugu byombi rero byanasinye Bilateral Defense Pact. Nababwiye ko ibihugu mu Burayi biri kwihutira cyane gusinya no masezerano yuko kimwe gitewe ikindi kitishobora kutagitabarira hafi, nubwo bino bihugu ahahise atagaragaza ko ari ibishuti cyane, ko nk'Ubwongereza nyine bwagiye butsinda bunarwanya Ubudage mu ntambara zombi z'isi, ariko nyine nta mwanzuro muri politiki. Yo ni imvugo dukunda kwifashisha isobanura byose. So ubwami bw'Abongereza rero n'Ubudage, of course, ubwo reka turebe iyi ntwaro yabiza bari yihe se, irimo dangerous ku ruhe rugero kurusha izindi ntwaro zihari, kuko kugeza ubu nta ntwaro n'imwe iri mu Burayi bizwi ko irusha Orshinik y'Abarusiya, nta n'imwe iri mu Burayi bizwi ko irusha, ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari doubts yuko hari intwaro baba bafite irusha ubushobozi ino Orshinik ya Barusiya. So iki nacyo cy'Ubufaransa, iki nacyo ase kuki France yangumyemo, iki nacyo cy'ubwami bw'Abongereza ndetse n'Ubudage, reka nyishyire ku ruhande, ahubwo dufate indi ngingo, cyane ko ingingo zo aba ari nyinshi. Mu by'ukuri tuba dufite ingingo nyinshi hano. Indi ngingo tugiye kurebera hamwe, twareba iby'uruzinduko rwa Trump mu burasirazuba bwo hagati, nayo ni ingingo nziza cyane dushobora kureberaho, cyangwa se dushobora kureba
cyangwa se tugaruke gato mu Burayi, ariko icyiza reka tujye muri Middle East naho mbabwire gato by'iminota mike nk'ibiri mbere yuko ngaruka ku zindi ngingo. Uyu ni umunsi we wa gatatu ari mu burasirazuba bwo hagati. Munsi Arabia Saudite yarayigendereye, Qatar nuko, so ubu ni muri Emirate z'Abarabu. Ahangaha rero nta kindi baba baganira n'ibijyanye n'ubucuruzi. Ibijyanye n'ubucuruzi nta kindi rwose baba baganira. Ubwo igihari cyangwa se ikiri kuba muri rusange nuko Trump we ajya hari inyungu. Iki kintu kigomba kumvikana. Kuko ni yarayobewe ko akwiye kwicara agahuriza hamwe Volodymyr Zelensky ndetse na Vladimir Putin, ariko nyine muri ya projet cyangwa se ya mishinga yo kugira Amerika igihangange yahisemo kujya gukorana ubucuruzi n'Abarabu. So urumva rero ko nawe nyine icyo agamije ni inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi inyungu ze bwite. Ni umugabo w'umucuruzi, mu gihe atari umukuru w'igihugu, afite ibikorwa by'ubucuruzi, afite kampani, afite amahoteli, afite ibigo by'ubwubatsi, afite n'inganda. So urumva rero no mu gihe iyi mirimo yo kuba umukuru w'igihugu yaba idahari, ni umuntu navuga ko wahita ufata indi mirimo cyangwa se wahita ubona ibindi akora. So ibi byose rero bigaragaza cyangwa se byumvikanisha muri rusange uko uyu mugabo agomba kugaragara mu mboni z'abakurikira cyangwa se abareba muri rusange ibijyanye na politike mpuzamahanga. Ni umugabo nyine niyo ataba ari ku mwanya mukuru w'igihugu ufite ibindi arimo, kandi navuga ko bigomba kubyara inyungu. So agomba kujya kwirebera Abarabu rero ibya Ukraine na Zelensky. Benshi bashinza kutumva, benshi bavuga ko ibyo ari gucamo hanini bishingiye ku mahitamo yafashwe mu myaka cyangwa se mu minsi yashize, amahitamo arimo rimwe na rimwe kumutunga agatoki, bamwibutsa cyangwa se bamubwira ko by'umwihariko yahisemo kumvira abategetsi bo mu burengerazuba bw'isi. Bavuga ko Zelensky yahisemo kugurana igihugu cye. Ni byinshi abwirwa, ariko birumvikana nyine nk'umuntu uri gutsindwa urugamba nta bindi akwiye kubabwirwa n'ibyo. So tugaruke gato rero, munyemerere tugaruke mu karere k'ibiyaga bigari, tuvuge kuri aya masezerano, ubundi twite tugana cyangwa twerekeza ku musozo. Ubwo ibijyanye na politiki mpuzamahanga n'izo ngingo twari dufiteho, ubwo ibindi ni ukuza kumenya uko bihagaze. Turaza gukora ikindi kiganiro birumvikana. Ikindi kiganiro rero niho muri buze kumenyera byinshi cyangwa se andi makuru araza kuba birumvikana ahari, muraza kumenya andi makuru araza kuba ahari. So reka turebe nanone kandi mu nyemerere gato tugarutse muri kano karere k'ibiyaga bigari, iyi ngingo tuyivugeho. Hamaze iminsi hari umwuka utari mwiza hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Hari ibyagiye bikorwa byinshi byari bijyanye no kongera kureba ko umubano wazahuka, ibikorwa by'ubucuruzi bigafunguka, kuko kugeza ubu kuyeho kuba ibihugu byombi bitavuga rumwe n'imipaka, muvoma ntago zikora. Impamvu mvuze ko muvoma zidakora nuko ukurikije uko ibintu bimeze, ubundi mbere gato yuko abarwanyi ba M23 bafata umujyi wa Goma, n'ubundi bawufashe imipaka ifunze. So umujyi barawufite, kandi nago uyu mutwe cyangwa se iri huro rya Alliance Fleuve Congo nekereza ko bafite ubushobozi bwo kugirana amasezerano n'igihugu mu gihe ku ruhando mpuzamahanga bagifatwa nk'ahari umutwe witwara gisirikare wahungabanyije umutekano w'abandi, mu gihe bakigaragara gutyo cyangwa se ariko bikigaragara ku bakurikirana n'abarebera hamwe politike mpuzamahanga. Mu gihe rero bikimeze uko, ntabwo nekereza ko hari amasezerano ashobora gusinywa hagati y'iri huriro ndetse n'ubuyobozi bw'u Rwanda. Ubwo simply bivuze ko imipaka y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Kongo iracyafunze. So uretse ibi rero hajya hanabaho n'ibindi bikorwa byinshi, harimo gushinza u Rwanda kuba ruri inyuma y'abarwanyi ba M23, harimo kuba u Rwanda rushinza Kongo ko ariyo iri inyuma ya za FDLR zirwa zihungabanya umutekano mu Rwanda zinabigambirira. Mu minsi ishize u Rwanda ruherutse gushyira hanze ibimenyetso byerekana uko umujyi wa Goma afashwe na Alliance Fleuve Congo, hari gutegurirwamo ibitero byo kugaba mu Rwanda n'ibindi bitandukanye. So ibi byose rero byakozwe kugira ngo bimurikire, bigaragarize isi gahunda ubutegetsi Kinshasa yari ifite muri rusange. So nubwo rero ibi byagenze uku, byahise bihuruza amahanga, bituma habaho ubuhuza bwa Union Africaine. Ngiye mvuga personally ko yatsinzwe, kuko niba ibintu
niba ubuhuza bwarahawe Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bivuze ko Union African ariko nyine itari gifite ubushobozi bwo kuganiriza zino mpande zombi ngo bumve icyo batekereza cyangwa se bumve barebe niba bashobora kubahuza bigakunda. So uko rero ibintu bimeze kugeza kuri ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabyinjiyemo, ndetse mu minsi yashize twabonye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ndetse na Therese Wagner Kayikwamba hari amasezerano cyangwa se imbanziriza amasezerano draft basinye, nibaza ko byari mu ntangiriro z'uku kwezi, ndetse binateganyijwe ko bagomba kuzahurira Washington mu minsi iri imbere. So ibi rero byose ni ishusho muri rusange igaragaza uko byifashe muri kano karere k'ibiyaga bigari, ariko noneho bize bisobanura neza. Reka tubanze twinjire muri aya masezerano bagiranye. So ni ikigo cyitwa Trinity Metals, ni ikigo navuga ko kiri mu bigo bikomeye, ni kiri mu bya mbere deja mu Rwanda, kiri mu bya mbere, ariko noneho hakaba hari umwihariko w'ikindi kigo navuga bagiranye amasezerano yo kujya babagemurira cyangwa se babagezaho bwa bukungu bwitwa 3Ts burimo tin, tantalum ndetse na tungsten. Ni ikigo cyitwa Nathan Truter, ni ikigo giherereye mu majyaruguru asa nk'ukiri uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ikigo kimaze igihe kinini kuko iki kigo cyatangiye nyuma y'imyaka nka 12 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibonye ubwigenge, cyitwa American Revolution. Byari mu 1976 mu gihe kino kigo cyo cyashinzwe mu 1900 navuze 900 kandi 700, mu gihe kino kigo cyashinzwe mu 1789. So kifite headquarter yabiri ahitwa Cottesville ni muri Pennsylvania, ndetse iki kigo birumvikana cyagiye cyegukana ibihembo byinshi, ndetse gifatiye runini ibindi bigo bikora za conductors cyangwa se bikora ibintu biturutse kuri tin. Ni ikigo kibitunganya mu bwubatsi n'ibindi bigiye bitandukanyaho ino tin ishobora gukenerwa, cyangwa se ino tantalum na tungsten aho bishobora gukenerwa hose. Kino kigo gifasha ibigo byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So amasezerano rero ari hagati ya Trinity Metals, ikigo cy'Abanyarwanda, ndetse birumvikana ubwo nyine iyi Trinity Metals n'iyi Nathan Truter, bivuze ko aya masezerano areba cyangwa se asa nkaho n'ubundi nanone atari kure y'ibihugu byombi, kuko ni ibigo byombi navuga bifite runini za leta zabyo, abi Trinity Metals Group ndetse n'iyi Nathan Truter. So ni mu gihe rero n'ubundi ibi bicukurwa cyangwa se izi tin, tantalum ndetse na tungsten, ngira mbwira abadukurikiye ko u Rwanda rusanzwe rufite ano mabuye y'agaciro, nubwo hari ibirego navuga ko ngo agiye ishyira hanze ivuga ko u Rwanda ruyisahura umutungo kamere, ariko u Rwanda nimwirengagize ko rufite ibirombe, ndetse ibi binafatwa rwose nk'ibihuha byambaye ubusa. Hari Rutongo, abazi iki kirombe cya Rutongo mu majyaruguru, hari Musha bagendera uburasirazuba, arahitwa za Nyakabingo naho ni mu majyaruguru, ndetse na Ntunga. Aha rero hari na projet ya lithium bivugwa ko yavumbuweyo. So urumva rero ko ibintu bihagaze neza, amasezerano hagati y'impande zombi ashobora kugira icyo ahindura muri rusange, birumvikana. Ni mu gihe kandi ubundi amakuru nashatse birumvikana agaragaza ko iyi Trinity Metals ari ikigo navuga aya masezerano arenze, kuko reka nkubwire nk'ibigo bishamikiye cyangwa se nabyo bifite ukuboko muri ano masezerano. Hari ikigo cyitwa Techmec, ni private sector, ni ikigo cyo mu Bwongereza. Iyi Techmec ifite inganda nyinshi. Nk'ubu iyi Techmec bivugwa ko ni y'umugabo bita Brian Merrill, ndetse yari niwe CEO wabo kuri ubu, ni nawe chairman w'iki kigo. Iyi Techmec bigaragara ko ifite ownership muri Trinity Metals, kuko nk'ubu impamvu ni iyihe, kuko ikigo cyitwa US International Development Finance Corporation gifite 15% by'imigabane muri Mectec. Mu gihe nyamara kino kigo cyitwa DFC cyangwa se International Development Finance Corporation gifite imigabane cyangwa se gifite imikoranire ihambaye n'imigabane muri Trinity Metals. So urumva rero ko bihura iyi Techmec nyine ifite nabwo nayo ushatse avuga ko ifite imigabane muri Trinity Metals. So nuko rero bihagaze, reka twizere ko amasezerano atagomba kugarukira cyane mu bijyanye n'ubucukuzi cyangwa se amabuye y'agaciro gusa, hagomba no kuzamo
cyangwa se hagomba no kuba harimo n'ibindi. Tukabona nanone kandi bamwe mu bayobozi bakuru mu ngabo zacu bafata ibihano bikurwaho, tukabona kandi n'imipaka yugururwa abantu bagatangira kugenderanira muri rusange, tukabona byinshi bishimishije binyura ibitekerezo ndetse birumvikana n'ubukungu bwongera buzahuke, kuko mu bana iyo hari byose birashoboka. Ndabashimiye mwese mukurikira Isonga TV, abatwumva ari ubwa mbere ariko nimwe gukora kuri subscribe n'umwanya cyangwa se niyo nzira yonyine ituma mubasha kubona amakuru n'ibiganiro byacu bigezweho. Blessings over blessings, Imana reka ibahe umugisha kandi bahire mu gihe twe amakuru n'ibiganiro byacu byo abaragaruka ku ngingo nyinshi, tuvuga ku mutekano, politique ndetse na diplomasi. Nitwa Semugeshi Bayingana, umugisha uguhoreho wo dukurikira.